Amakuru dufite aturuka muri Centrafrica nuko ingabo z'iki gihugu zifatanyije n'iz'u Rwanda ndetse n'Uburusiya zafashe akarere ka Bambari yose. Aka ni akarere kari karigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro. Nyuma yo gufata aka karere kagasubira mu maboko ya leta, abaturage bigabije imihanda babyina intsinzi ku buryo bukomeye. Gusa nyuma yaho umwe mu bayobozi b'iki gihugu yashimiye byimazeyo ingabo z'u Rwanda mu magambo akomeye cyane. Gumana natwe turaje tukugezeho amakuru yose y'ukuntu iyi nkuru yagenze, ndetse wibuke gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250 kugira ngo ujye ugerwaho n'amakuru yose tubagezaho. Wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye uhita ubimenyeshwa igihe cyose dushyizeho amakuru mashyashya. Mu rugamba rwo guhashya imitwe yitwaje intwaro yari yarigaruriye igice kinini cy'igihugu, ingabo za Kare ku bufatanye n'iz'u Rwanda ndetse n'Uburusiya zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye tw'iki gihugu zidukuye mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo izi ngabo zabashije kwigarurira agace ka Uwaka kari muri Bambari. Akarere ka Bambari kari gasigaye kari mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro nk'uko twakomeje kubibabwira. Ibi bikaba byemezwa na Minisitiri w'Intebe wa Centrafrica ariwe Ngrebada. Nk'uko bigaragara mu mafoto, mu mihanda ya Bambari hagaragara abaturage bishimye cyane bamanitse ibyapa byanditseho izina Uwaka Uwaka ry'aka gace kasubiye mu maboko ya leta, bashimira ingabo zabigizemo uruhare. Ku rundi ruhande, umujyanama mu by'umutekano wa perezida wa Centrafrica ariwe Valery Zakharov yashimiye by'umwihariko ingabo z'u Rwanda ku bw'ubunyamwuga zikomeje kugaragaza. Yabivuze muri aya magambo: ndagira ngo nshimire ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Centrafrica zikomeje kwerekana urwego rwo hejuru rw'ubunyamwuga. Umusanzu wazo mu kurwanya inyeshyamba ni ingenzi cyane. Murakoze. Aya ni amagambo ya Valery Zakharov, umujyanama mu by'umutekano wa perezida wa Centrafrica, yavuze nyuma yo kwishimira intsinzi y'uko aka karere ka Bambari kose kasubiye mu maboko ya leta, babifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iz'iki gihugu ndetse n'iz'Uburusiya. Nangaho dusoreje iyi nkuru, gusa gumana natwe tuzajya dukomeza kubagezaho amakuru mashya buri kanya. Bityo rero kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho amakuru mashya ujye uhita ubimenyeshwa.